Normal. 35 ay. Gel. Men O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan keldim. Qirg'iziston Respublikasi Qadamjoy degan joyga keldik. Qizlarimiz bilan 10 tacha qiz olib keldim. Bizani juda ham yaxshi kutib olishdi. Manzaralar rosa chiroyli ekan. Hozir qizlarimiz tarozidan o'tyapti. Xudo xolasa ertaga musobaqa bo'ladi. Musobaqa juda ham chiroyli tashkillashtirgan. Kattakon rahmat Qirg'iziston Respublikasiga. Shu erkin kurash sport turimiz qizlarimiz juda bir 10 yil, 15 yildan oldin boshlaganlar. O'zim birinchi sababchiman shu erkin kurashni boshlanganiga. Bizlarda yo'nish komandasi, yoshlar komandasi juda ham kuchli. O'zbekistonda Qirg'iziston Respublikasining qizlari juda ham kuchli. Shulardan bizlar opit yaxshi nima olish uchun shu yerga kelib kurashib ketyapmiz. Zborlarda qatnashyapmiz. Qirg'iziston Respublikasiga kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Biz O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyatidan keldik. Vodiydan mana qo'shni Qirg'iziston Respublikasida bugun katta musobaqa bo'lyapti, xalqaro turnir. O'sha xalqaro turnirda qizlarimiz bilan tashrif buyurdik. Xudo xolasa ertaga kurashga tushishadi, bellashuvlar boshlanadi. Bu natijalar bo'ladi. Xudo xolasa yurtimizni bayrog'ini yuqori ko'tarishadi degan umiddamiz. Mana qizlarimiz o'zlari ham bir gapirishib o'tishsin. Gapiringchi mana qizimiz. Bu qizimiz. Assalomu alaykum. Biz O'zbekistondan keldik. Qirg'iziston zo'r, chiroyli ekan. Endi xudo xolasa birinchi o'rinlar bilan O'zbekistonga qaytamiz. Kanallardan koyun yine. Ne oldu? Dasturxonda jaygan balдар qaynatmoqda. Bunaka o'shuncha yerdan qo'noqlar kelib rahmat balдар. İşleringizga iyilik, Alloh taolo bundan niyatini jasaga bo'lsa, niyatingizni qabul qilsin. Bizni silasanglar Alloh taolo sizlarni silasin balдар. Hurmatlarni bersin, tinchlik amalchi bo'lsin. Shu barcha yana yurtimizda tinch qolayli, baxtlilik bo'lsin. Muhammed Ağa bilirsin. Muhammed Ağa bize duan sudya. Ana aytmoqda şehitlerin şehitlerinde başlap ketedi, kimlerden modelde sudesi seçişaniye düşüp. Muhammed Ağa. Çin çempiyon. Benim usulüm burası. Будем стараться, будет, да? Все будет, да?
Emin oyuncu. Şunun barıştan tilingen tilekleristin var orundasın. Barış aman sen bolu buna alt şarttan o özbek Türkmenler geldi. Bu işler vardı şunday. Biröөнүн балдарын жетелеп алып келип атышат могу жерге. Күрөштүрөлү, аман сен кайра үйүнө ата-энесине алып тапшырып берейин деп атат. Ошо эки тилектер кабыл болсун. Биз деле оңой жерден келген жокпуз. Алыс жерден келип атабыз. Ушунча канчалаган ата-энелер бизди күтүп отурат. Балдарыбызды аман сен алып келсек деп. Ошол тилектерибиз кабыл болсун. Баарыбыз балдарын аман сен ата-энесине өткөзүп берели. Эртең болсо күрөшүбүз травмасы жок, бирөөнү сындырып албай, жакшы суд этип, арбитрларыбыз жакшы активно катышып, жалгыз бир кишиге возлагать этип койбой болгон иштин баарыбыз жапа-тырмак иштейли. Ошондорду азыр эле бөлүшүп алгандары. İşlerinde ilgili amançılık olsun, mırkı, oruzayla tutuyorsan oruzayla Allah Teala'nın özü kalkılsın. Bize şunlar oğuz açtırıp, dasturxan jayratkan hajaykalarga abdan razıçılık. Aman sen olursa bu yüzde tırşılık olsun, жалпы kırmızı elimizde tırşılık ol. El içinde bizge Allah Teala'nın tırşılık etsin, amançılık olsun. Şunday. Ынтымактуу ел журттан болот аман сен. Dasturxan ardayım жақсы тазалап жүрсүн. Айтпаңыз. Сестра Мерим. Мерим, Шезим, сестра моя. Момент!
Men Sadulayeva Nigina 9 yoshdaman. Men Toshkent viloyatidan keldim. 30 kilogramm vazn toifasida finalga chiqdim. Qolganlarga Hammaga omad. Hamma chempion bo'lsin. Men Matajiyev Medetbek Gulamovich, ушул бүгүн болгон эл аралык турнирди уюштуруучулар тобунун мүчөсүмүн. Биз чоң эл аралык масштабта турнир өткөрүп атабыз. Бизден чоң Кыргызстандын ушул 7 дубандан келип областтан күчтүү эркин күрөш боюнча улан кыздардын күрөшүн өткөрүп жатабыз. Негизи спорт дени сак улут өнүгүп жаткан өлкө дейт. Бул спорт өтө жакшы нерсе. Кайсы өлкөдө спортсмен көп болсо, ошол өлкө бай өлкө. Негизи биздин ушул келечегибиз ушу жаштарда, ушул жаштарды туура багытка тарбиялап, ушул эркин күрөш менен күрөшүп, ушул дени сак улутту түзгөнгө бир салымыбызды кошутабыз деп ишенемин. Негизи бул мелдештин максаты ушул ынтымак, ушул Кыргызстандагы жаш спортсмендердин ынтымагы, ошондой эле ушул эркин күрөштү өнүктүрүү. Эркин күрөш бул акыркы жолу мына өзүңүздөр билесиздер, 2 олимпиада боюнча биздикилер Кыргыздын ишенген улан кыздары ушул байгелүү месталарды алып келишип ататтар. Ошолор жаш улан спортсмен балдарыбызга ушул спортко колдоо көрсөткөн биздин Кадамжай райондук администрация башчысы акимибизге жана Кадамжай шаарынын мэрине чоң ыраазычылык билдиремин. Şey